Ovo je priča o jednoj od najljepših dolina u Limskoj kotlini. I dok su mnoga mjesta dobila ime po znamenitim ljudima, velikim junacima, lijepim djevojkama, plemenima, bratstvima ili značajnim događajima, ovom ovdje ime je donijela planinska, brza, goropadna i bistra rijeka Bistrica, koja upravo protiče ispod ovog kamenog mosta, za koji se ne zna kada je sagrađen, ali se zna da je malter za njegov svod spravljan od jaja i varenike. Neki za njega kažu da je krivi most, neki opet da je grbavi, njemu je to sasvim svejedno. Preko njegove kičme prošlo je mnogo tereta, prošle su i mnoge vojske, ali se on, koliko ja vidim, zdravstveno još dobro osjeća. Ovaj most ne samo da je svjedok prošlih vremena kada se drugačije živjelo, radilo i mislilo, već je i svojevrsna kapija Bistričke doline. Sa moje lijeve strane put vodi prema Bijelom polju i Prijepolju, a sa desne prema Bihoru i Pešterskoj visoravni. Stanovništvo Bistrice se formiralo i mijenjalo u skladu sa istorijskim događajima. Prema prvom turskom popisu iz 1571. godine u selu Savino polje, kako se zvala današnja Bistrica, imalo je samo 5 kuća. Legenda kaže da je u taj vakat neka sila rušila sve što je čovjek stvarao i da je ona kriva što je bilo malo stanovnika. Ta sila upravo je bila rijeka Bistrica koja se često iz korita izlivala. Tako je ostalo zapisano da je 24. novembra 1896. godine rijeka dostigla najveći vodostaj i da je nosila sve što je se na putu našlo, pa i jednu kafanu. Od tada i živi krilatica, manita je voda donijela, a mutna je voda odnijela. A već 1913. godine sa 2288 stanovnika Bistrica je bila prenaseljena za ondašnje ekonomske prilike, dok je 1931. godine utvrđeno da u njoj živi 3381 stanovnika. U Bistrici sad ima oko 2500 stanovnika. Međutim, 1977. kad sam ja počeo da radim 1. septembra, imalo je oko 3500 stanovnika. Pa gdje je taj narod otišao? Narod je najviše otišao za Srbiju i u inostranstvo. Za Srbiju i inostranstvo. Je li to moment ekonomski u pitanju? Najviše je otišao trbuhom, što ono kaže narod, za kruh. Za hljebom otišli. Da vam kažem samo, imam ovdje neke podatke kad sam ja počeo da radim. Recimo, rođenih je 77. godine upisano u matične knjige, koje su vođene za 17 matičnih područja ovdje pozadi mene, upisano bilo 56, a prošle godine svega 10. U matičnu knjigu vjenčanih 77. bilo je 33 obavljena vjenčanja, prošle godine 10. A u knjigu umrlih bilo je 22 77. a prošle godine 25. No ni to nisu neki pokazatelji. Recimo do sad, do dana današnjega, u matičnu knjigu umrlih upisano je 18 za ova 3,5 mjeseca. Bistrica je ostala bez građana. Bez građana. Bez omladine. Nije bez građana, ali bez omladine. Omladina je otišla. A stari, što ono kažu, ne rađaju djecu. U sastavu Bistrice je 17 naselja koja su imena dobijela po geografskim pojmovima, poput Vrha i Dolca, po ličnostima kao što je Radojeva glava, po bratstvima koja su nekada tu živjela kao Bijediće, Mirojeviće, Pobretiće, dok ime Voljavac potiče od staroslovenske riječi Volhavo, što znači vrač ili mađioničar. Interesantno je i kako je sami centar mjesta dobio ime. Bistrica kao Bistrica zove se po rijeci Bistrici. Kao mjesto zovu se Kahve od starina Turske države. Kao opštinja poslije 18. godine uledila kralja Aleksandra, Ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Nazvala se Savino-Poljska opštinja. Ta Savino-Poljska opštinja zove se to Savino polje podalje odavle dole do Brodca. Zove se, a kao mjesto ovdje zvale su se kahve. Po kahvama, jer se za vrijeme Turske pile kahve, a nije se ne zovile kafane, no kahve.
Ovdje su pronađeni brojni ostaci duhovne i materijalne kulture. U selu Bijediće otkriveni su tragovi naselja iz bronzanog doba, dok je u Voljavcu, u blizini crkve Svete Bogorodice, jedne od najstarijih zadužbina Nemanjića, pronađena kamena sjekira također iz bronzanog doba. Evidentirani su i ostaci ilirsko-rimske kulture, a u podvrhu, u crkvi Svetog Nikole, pronađeno je Divoševo evanđelje. Ovaj hram podignut je prije 400 godina, tačnije naznačeno 1606. godine. Prema predanju podignut je na temeljima nekadašnje crkve ili manastira. Sačuvan je do današnjeg dana, tako da su na njemu vršene samo neke male opravke i izmjene. Sačuvao je svoj izgled od početka, naročito krov, koji je pokrivan posle 350 godina, to je 1960. godine, koji je ručno izradio Lazar Balčić sa 27.540 hrastovih klisova koji se i danas nalaze na krovu crkve. Crkva ima svoju istorijsku vrijednost. Zbog svoje vrijednosti stavljena je pod zaštitom države i u njoj je nađeno 1960. godine čuveno Divoševo evanđelje, koje je pisano na pergamentu 1335. godine, a sada se čuva u manastiru u vitrinama Cetinskog muzeja u Cetinju zbog svoje vrijednosti. Dalje, crkva u svojim zidinama krije i ikonostas, koji je 1961. godine zbog svoje umjetničke vrijednosti zauzeo jedno od prvih mjesta na izložbi umjetnost na tlu Jugoslavije u Parizu. Dalje, unutra još u vitrinama crkve nalazi se i lobanja Presvetog Haralampija, koja se tu čuva i koju vjernici za vrijeme svakih vjerskih praznika cijelivaju u znak zahvalnosti prema tom mučeniku. Crkva se nalazi na ulazu same Đalovića klisure. Prije nekoliko godina, da bi se očuvala crkva i znamenitosti crkve, osnovan je režijski odbor za izgradnju manastirskog konaka na zahvalnost građana Bistrice i ostalih mjesta na terenu opštine Bijelo Polje, kao i donatora Zorana Popovića, koji je prvi u temelje za konak priložio 20.000 eura od svojih prihoda, ne da bi mu se ime spominjalo ovdje u vitrinama našega konaka, nego samo u spomen svoje majke Milice, koju je mnogo poštovao. Prvi tragovi džamija na ovim prostorima se pominju u 17. i 18. vijeku. Oni se datiraju po dolaskom ovako Turaka koji su bili na ovim podnevljima. Ti su tragovi, znači od 17. i 18. U jednoj drugoj predaji ovako pisanoj stoji da se pominje i oko početkom 19. vijeka na ovim prostorima. I od čega su građene? Građene su od čvrstog materijala, zidanje od kamena i od cige. I od cige su rađene. Ova džamija, njen vanjski oblik nije kao ranija prva džamija, jer njena sama munara jeste u drvenog oblika, koja, rekao sam, 1943. godine izgorela i kasnije 1970. godine ona je izvršena sanacija i njeno obnavljanje sa zidova ove džamije. Ovo je sigurno zadužbina nečija, je li? Zadužbina Abdulbega Hasanbegovića. On je dao lokaciju za izgradnju ove džamije i i on je ozidao džamiju do pod krov sam sa svojim sredstvima.
Je li on bio hodža ili... Nije on bio hodža, on je bio ovako jedan građanin koji eto po nekoj predaji je imao nekakvu obavezu prema ovom kraju, prema ovom narodu, jer on je živio ovde na Čardaku, čuveni Čardak ovde u Bistrici, koji je datirao i postojao, to je inače bio Čardak Abdulbega Hasanbegović. Sad da mi kažete, koji je prvi hodža koji je završio škole u Bistrici? Prvi hodža bio je Dizdarević, Rušid, Rušo, Efendija, zvani Mula Rušo. Inače, on je postavljen za inače i mama i vjeroučitelja koji će kasnije da radi u gradskoj školi ovde u mestu Bistrica. Dok su brojni prosvetni centri u doba Nemanjića bili manastiri i crkve, u turskom vaktu postojala su dva oblika obrazovanja, pravoslavno crkveno i islamsko državno. Ipak prva zublja školstva u Bistrici upaljena je u mjestu Pećarska. Nije se ostvarila želja Bistričana da se kod crkve Svetoga Nikolije u Podvrhu otvori škola, ali je za to uspjelo građanima Pećarske koji su 1889. godine otvorili prvu svjetovnu školu u Pećarskoj. I ta škola računa se kao osnov razvoja školstva na terenu Bistrice. Ta škola je radila dugo godina, pod vrlo teškim uslovima, po privatnim kućama, sve do 1923. godine kad je podignuta nova školska zgrada. U njoj se smjenjivali razni učitelji iz čitave Crne Gore. Nijesu imali školske kvalifikacije do 1901. godine kad je tu došao za učitelja pop Perko Popović, koji je završio učiteljsko-bogoslovsku školu u Prizrenu, a 1907. godine napustio je učiteljski poziv i postao sveštenik. To je prvi čovjek koji je školovan na ovom terenu. Drugi čovjek koji je školovan na ovom terenu iz muslimanske vjeroispovijesti jeste Ilijas Kuč Kosović, rođen 1884. godine. A u Bistrici, ovdje gdje se sad nalazimo u centru, prva osnovna škola otvorena je 1913. godine. Radila je po privatnim kućama. Dugo vremena je radila po privatnim kućama, dok 1923. godine nije podignuta ovdje, baš sad gdje stojimo, gdje se vide ovi temelji, tu je podignuta prva osnovna škola u Bistrici, a imanje za tu kuću, za tu zgradu, odnosno školu, Husein Beg Hajdar-Pašić je poklonio i tu se izgradila škola. Ova škola je radila sve do početka Drugog svjetskog rata, kada je zbog ratnih nedaća škola prestala da radi i više nije postojala na ovom mjestu. Dobro, sad da vas pitam, otkud Bilo Pavlić u Bistrici? Ja sam Bilo Pavlić Đurović iz Bistrice i došao sam tu 1950. godine za učitelja. Malo interesantno kako sam došao. Ja sam učenik učiteljske škole u Mostaru i javio sam se trbuhom za kruhom ondašnjem ministru prosvete Vuku Radoviću u Cetinju da me rasporedi. Sa mnom je bio moj rođak, književnik Ratko Đurović i filmski scenarista i drug ministar, tako da kažem, u ono vrijeme. Pitao me, Đuroviću, sigurno kad si došao sa rođakom tražiš tvoje mjesto. Nijesam, druže ministre, nego tražim gdje nepotrebno u Crnoj Gori. A ti si takav patriota. Jesam. I rasporedio me opština Cres Bjelopoljski, područno odeljenje Jablanovo. Kad sam došao u Jablanovo, imao sam što da nađem. 80 đaka, školu, 7 sa 5 veličina, opletenu od bukovog pruća, zalijepljena zemljom. Samo 2 prozora ko puškarnice. Pokrivena slamom, upamtio sam, 17 redova je bilo krov pražanom slamom. Pa evo, od našeg prethodnika, odnosno mog učitelja dragog Milisava Đurovića, čuli smo mnogo podataka o školstvu u prošlosti.
Kao što vidite, ova školska zgrada stara je više od 40 godina, ali u to vrijeme kada je počela sa radom bila je jedna od najljepših u Crnoj Gori, osmogodišnjih škola u Crnoj Gori. Iz ove školske zgrade izašlo je više od 40 generacija svršenih učenika osnovne škole i mnogi među njima stekli su diplome, univerzitetske diplome, postali akademici i doktori nauka. Nekada je ova škola bila pretjesna da primi sve đake. Broj učenika kretao se i do 1000 učenika u osnovnoj školi i 4 područna odeljenja, da bi danas pao na 250 učenika. Najveći broj učenika zabilježen je školske 72. 73. godine, 1035 učenika. Nekada je u ovoj školi radilo i preko 50 zapošljenih radnika, nastavnika i pomoćnog osoblja, a danas je taj broj 30. Dakle, evidentno je da je broj učenika drastično u opadanju. U zadnje 4 godine broj učenika opada otprilike po 10 za jednu godinu. Vaš učitelj reče da su u školi kao pomagala imali nekad samo šestar i geografsku kartu. Kakva je situacija danas? Danas se na svu sreću možemo pohvaliti da je ova škola opremljena svim nastavnim sredstvima koje posjeduje i bilo koja škola u nekom većem gradu. U svakoj učionici imamo grafoskope i kastofone. Kabineti biologije, fizike i hemije su veoma dobro opremljeni. Prije 2 godine smo opremili i kompjutersku učionicu za nastavu informatike i tehničkog obrazovanja. Također smo u okviru škole otvorili i zubnu ambulantu, adaptirali i proširili fiskulturnu salu sa slačionicom, opremili moderan sanitarni čvor. Tako da, s pravom mogu reći, postoje potpuno dobri i normalni uslovi da se nastava odvija po savremenim metodama i metodama aktivnog učenja. Na nekadašnje kulturne sadržaje kojima su se Bistričani ponosili, odavno je pala prašina. Novih nema, tako da u sjećanjima živi doba bioskopa, pozorišta i folklora. Pa ovdje smo imali kulturno-umetničko društvo, imalo je sekcije dramsku, onda recitatorsku, folklornu, pa imalo je ovdje i solista, imalo je mladića koji su jako fino pevali. Ajde da pomenem jednog Zekeriju Pilicu koji je izuzetno fino pevao. Na svim priredbama i ostalim imali smo puno mladića i devojaka koji su imali da fino pevaju. Posle toga kao predstavnik kulturno-umetničkog društva ja sam se obratio sa prosvetu u Republici, nekom savjetu za prosvetu, ne za prosvetu, za kulturu. I zamolili da nam dadnu jedan kino projektor da prikazujemo filmove u Bistrici. Oni su to rado prihvatili, pozvali me u Podgoricu i održali mi jedan seminar, pripremili me da ja umem da radim sa tim kinoprojektorom. To je kinoprojektor koji je uska traka. Prikazivali smo ovu Krstaricu, Potemkin, prikazivali smo Kozaru, negdje ukupno 17 predstava Kozare smo prikazivali filmove u Rasovu, negdje u Zadunu, u Loznoj, tako da je narod je masovno dolazio, bio oduševljen sa tim. Ovdje mnoge starine poput raznih alata, drvenog posuđa i oruđa za obradu zemlje odavno pripadaju prošlosti. Zahvaljujući rijetkim zaljubljenicima starina poput Baća Konatara, nešto od svega toga je sačuvano od zaborava. Samo se običaji još dobro drže. Mladost je svaka lijepa, a pogotovo kad prođe u nekom zadovoljstvu. Ja sam, kad sam podrastao, imao sam jednu tamburicu koju su mi poklonili 4. crnogorska brigada, bio im vodič. I onda sam ja tu u selu svirao tu tamburicu na igranke. Uveče su samo čekali i gledali na prozor da li ću ja da stignem da bi sa tamburicom svirao.
Kako su djevojke reagovale na vas kao na trboraša? Molim? Kako su djevojke to prihvatale? Djevojke, pa zato sam bio i ovako malo popularan, zato što sam svirao i družio se sa tim. Ta put je imalo dosta djevojaka. Svadbe su se ugovarale kod pravoslavnije da nijesu uz poste, nego da se jede mrsno, mislim. U to vrijeme nisam smio pomenuti da ja kažem da hoću da biram djevojku, nego bi rekao otac, veli od te porodice, od te moglo bi biti prijatelji, a sa svakim ne možemo biti prijatelji. I rekao bi nekad, kaže, ej, blago toj kući koja razmine ta djevojka tu kuću. Taj običaj to, čak, rekao sam, vi pitali su otkale joj je majka, pa majčina majka, pa očeva majka, pa to bi sve ljudi ispitali kako li ti običaj. Prosidba je bila, ako bi se dopanulo, na primjer, gazdi da kaže i sinu, otac veli, sine, ja bih tu uzeo, Boga mi nisu, malo je koji sin rekao, ja neću ostale da uzmem. Malo koji je rekao, sem ako bi bio zagledao prije nešto, a Boga mi se tu malo pokasno kazalo. Bistrica je bogata raznovrsnim prirodnim resursima, posebno hidrološkim i biogeografskim. Na njenim vodama je bilo oko 30 vodenica i jedna valjaonica. To je bila i glavna industrija ovog mjesta. Najveća i najbolja vodenica bila je ona podignuta 1916. godine na Loznoj luci. Imala je 4 vitla i mjesečno je ubirala preko 1500 kg ujma. Bistričani su se bavili poljoprivredom i stočarstvom, ali su bili i dobre zanatlije, posebno tesari, zidari i malterdžije, a skoro svaka kuća je imala svoj razboj i trlicu za preradu lana, konoplje i vune. I kovači su imali pune ruke posla. Nekad je imalo, 5 kovačnica je bilo dolje, to je pune ruke posla su imali. A evo ima jedno 20 godina ovdje, prekida se to. Nema ni ralica, nema... Ništa. Ništa tu nema više. Ja bi ovdje imao po 15 komata ralica za popravku. Evo ima, ja mislim, 5 godina nije mi 2 komada došlo. To je bačeno za plot više. Nema to više. Imanja zapuštena? Ja, sve ornica. Nema. Pravi revolucionarni zahvat učinjen je 1936. godine. Ovo je centralu pravio Miljan Pavićević iz ovog Prijepolja. Dao je srećki odbor Dinamu, a turbina je donesena iz Zagreba. Napravljeno je nešto oko 3 mjeseca, 1955. godine, a onda je snabdevala sa strujom Obretice, Mediše, Kostenicu, Dolaz, ovaj centar Radevu Glavu, Mirojeviće i Boturiće. To je snabdevala. Mnogo smo bili radosni i zadovoljni, odnosno radosni s ovom centralom. Ona nam je bila neki put oko u svijet, u prozor u svijet. A prije ove elektrocentrale postojale su još nekolike, čujem. Jeste, bila je ovdje u blizini na 200 metara centrala. Ona je mnogo interesantnija od ove centrale. Tu su centralu napravili 1936. godine. Pa znači li to da je Bistrica imala prije električnu struju od Bijelog polja? Ja se i ponosim sa tim. Čak mi je milo što je ta centrala koju je pravio Beguš Čepanović iz Ravne rijeke. On je to pravio, izgradnja je bila dosta kratka. Ta centrala je obezbeđivala sa strujom samo kuću Čede Jačimovića, moju kuću, onda opštinu i kuću žandara Đorđa Drljevića. Onda i kafanu. Samo taj centrić. Vrlo interesantno i atraktivno u vreme kada u Bijelom polju, kad Bijelo polje nije imalo centrala,
u vreme kada su palili u Bijelom polju fenjere na banderama da bi korzo sproveli u Bijelom polju, kada mi smo imali tu centralu. Ovaj kraj još nije doživio pravi procvat u smislu njegovog bogatstva kojeg posjeduje. To se bogatstvo ogleda u brojnim prirodnim resursima koje ovo mjesto posjeduje. To je jedna lijepa bistrička kotlina kroz koju protiče rijeka Bistrica. Dužina te kotline je nešto oko 15 km, izuzetno plodna ravnica, zahvaljujući klimatskim uslovima, hidrološkim i hidrografijom ovog kraja, veoma pogodna za razvoj svih vrsta poljoprivrednih grana. Puni procvat ova sredina nije mogla da dobije još uvijek zbog njene infrastrukture. U zadnje vrijeme ulažu se ogromni napori kako meštana, tako opštine i šire zajednice Crne Gore na unapređivanju poljoprivrednih grana i poljoprivrede uopšte, ali još uvijek je to sve nedovoljno. Rijeka Bistrica čini posebnu draž ovog kraja i donosi ogromnu blagodat. Veoma je bogata sa tom faunom i florom, tako da uz njezino priobalje mogu da uspijevaju skoro sve vrste ratarskih kultura. To je i jedna od pogodnosti za razvoj i drugih poljoprivrednih grana, a posebno je to valjan uslov za razvoj ribarstva, obzirom da iz ovog kraja ima veliki broj građana, ljudi koji rade u inostranstvu, a zbog nostalgičnih odnosa žele da se vrate svome zavičaju. Nadam se da će im se pružiti mogućnost da svojim sopstvenim ulaganjem i još ulaganjem drugih zainteresovanih činilaca dođe do izgradnje i aktiviranja nekih i korišćenja ovih resursa i da se ti ljudi vrate, a time naravno uz jednu ekološki zdravu sredinu i uz proizvodnju zdrave hrane očekujemo sasvim bolje sjutra. Bila je ovo priča o dolini prirodnih i etnografskih ljepota, ali i razvojnih mogućnosti, posebno za seoski turizam, priča o dolini tišine, čistog vazduha i bistrih planinskih izvora, kojih samo u slivu rijeke Bistrice ima preko 400. Posebnu vrijednost ovom ekološkom dragulju daju dvije pećine, Podvrška, koji je otkrio ime je dao Jovan Cvijić, i pećina na Vražnim Firovima, koji je otkrio Bistričanin Petar Đalović sa beogradskim speleolozima. Za nju kažu da je po svojim gabaritima i pećinskim ukrasima nadmašila Postojinsku jamu u Sloveniji, samo što je još daleko od očiju šire javnosti. Što se tiče današnje Bistrice, jasno je da pokušava biti savremeno naselje u lijepom prirodnom ambijentu. Sačuvala je svoj prepoznatljivi kolektivni duh i zato ima šansu za bolju budućnost. Naravno, ako je njena mladost ne bude napuštala kao do sada i u svijet odlazila s kartom u džepu u jednom pravcu.